yo brekum mano da hono Osante Hinangasa ene chichiri kuro no na 1746 Osante Hina no ho ne friend Opokuare the first ana Opokuare the first okay ono na onne German ya ewo Ivory Coast ya omo ekuro pon ana omo capital ene Bontuku Asa Bontuku no omo ye omo na omo fra omo ja oman ja ena be German ja oman for no omo wo mfimfin ha omo ben baby asan Kumasi way omo ben ha baby ena omo ja omo man ena omo ko chichire sa man no okay ti German for no omo wa ha ena omo ja ho okay mo ja mo man ho ena mo ba be chichire okay na omo man no so so abewura baby e friend drobo jape krum na ka ho okay na French for ene English for na be che o manum ena fakodi France ena France be di as Ghana okay nke sari ananka ho nyina ya Asante okay e bi Asante ne tre ya ko fa German no e be ka Asante man ho endi ansana goso ansana brekum ebe ko hono na German for no na asase ni nyina ya omodia na omanya na wo ho a na ode no ho wamfie ena wamanafo okay wamanafo ene wamfie no ben brekum ho okay na samra no na nka doma na ni nyina ya German for asase enti Asante ko je German be kan Asante man ho na German for no nchi wo mo ase to mu anu masan ba be ko aso mo keka wo mo ho ena Osante no Opokuare sre asokore se omani nipa no ya Asante asokore ewo afigasi okay ewo sechere okay ena odi omani nipa no do mko so ye ho ndi asokore ahimfie fo ena wo brekum yi omno ko chichire brekum no okay ndi omno ko tena ho no mchichire ho amo angene ya anke be kan say garrison military garrison yes ndi Osante Hine ni military barracks ene brekum Sante Hine military barracks ene brekum to do mko so ye ho se bia yi for German for no be kan wo mo no omo nso ano no omo meka na enko kan wo mo okay ti adwuma na omo ye e wo ha no okay na sebe German for no onum omo chichire bomano ana gozo hina e kan ho asem no omo ana chichira bisim ena omo ana ko chichire German okay endi omo nso a omo chichire bomani abisim no omo nso firi suntreso yes suntreso Kumasi ya south suntreso ne north suntreso omo kro no ane ko ho ko chichire omo nua ene chiremiskafo ene ohina eno owo Kumasi Samra ne frɛ no owo ansana doma eba no ndi doma no wo suntreso ndi doma no wo suntreso no ohina na owo Samra no ne frɛ chiremiskafo ono ena ne obiri eboa ya no kwa aman ekun ya obiri eboa toye okay ndi otoye no ena chiremiskafo no achi no domakusi ebae okay ndi domakusi no ona Osante Hine ya no kradwani ema Asante man ena ote atwa ena okokan ne nua ho boma endi osate atwa biemu no ena omkokum no abesim okay domakusi domakusi no ewu abesim okay ena onua no kan ho no na omo na akochichire German no ena we no afiri mu no omo edi na chire no e call German omo ne domafo yi okay omo no call German no omo wo German ho no omo sa pem omo chi eba
Brekum ufiri Brekum a kuro bi ho e frɛ no Doma Akwam saa Doma Akwam no ho na domafo no na omo de wampem okay omo ba no na wamfo wamanafo na wamfie so no me se montena ye pen mu a okay ni e be from wampem endi wampem no mo ho no enna emfie pi ba ya osande hene 1896 abrofo ede no call Seychelles omde no call no na asase no ni nyina ka asantema ho efiro poku are pen so obia ka asante ho endi abrofo ne se omo age asantema no a se omo na ebuo dia ene na wo asabe oni asante apreso kakra no wo mom ye de ho hye wonsa na abrofo ne de empotam ho hye Doma Akwam nsa okay ndi omde hye ne nsa no na osan tu ya na okokyekere ba bia ofro ho no Doma Hinkro sisi Doma Hinkro ana otena ho no de ho ye na Hinkro 1935 ana abrofo no san ka ase da bi asante ne nsa amra biem na omobusa se mo na mo ka asante ho no ansa na ye be fa asante hene de na ko Seychelles no mo pene so sa asante ne nsa amra biem ana ana omobusa himfo no a omo ho sa amra no o dodo no ase ye pene so se asante nsa amra biem na Doma ase da bi ono ompre so ana Techima ase da bi ono ompre so ana Brekum se da bi ono ompre so sa amra no Brekum so ompre so no na akonwa no akodi Brekum afiri adehye no akodi emma ho okay enti se yesan ba asante a be ba adehye ho be ba adehye ho nti ompre so endi wo mu fie ahanu ana Brekum akonwa no di emma ne nsam ana wo munya asem wo de asem no ba asante hene prempa the second ho ana odi asem no no se da bi me na me ko chichire me kuro Brekum won mo amede hye wo mu nsanie enye ma na me de hye yensa enti ensa nko adesie no wom na emma ne se wo mo mpene no mo yenso ana politics fo akota wo machi ye na ma bono sam no ye tare no nyina politicians na sisi achiri mo bibia ni wakura no mo akowuram monka se yansom monka se yanka sante ho monka se yempeni sei no mo shakere no di sika wuram politics super mu na sika bam no kre enti Doma se onka asante ho da na ye den na abrofo bebusa o se asante no ensa amra na se mensa mama o timi kan se o de o mpese beba enti ma dodo no pene so se ensa amra no abrofo no pene so ena 1935 no enka bom no san ba biemu ba biemu no ho ena ye bu aferi ya no ye Doma hene besuaye ye ehye mu kra se asante na ba okay nyina asante okay ana didim a je se Ajima Badu a odi kai ono nso so esuaye ye wo Kumase ono so suaye chire opokuare ono suaye chire osande ne prempe the first time okay ono wuye no na we bae okay Ajima Badu the second okay ono bae no so ono de oma asante biem na o suaye chire hwan we on sai okay ono ne penso no so ono de oma nti ono ate atua okay ono de atua na wate ofoforo ba ebi a na obeba okay o se de e tora bi atimi yesa o hinu bi ba o se me de mema no ate atena enanso anya ko kasa kire no kre nti wa mpren kasa kire no so na oto ba bi a oto ba bi akosi se de obeba obepne so no na waba na den na ni nua ba de oba se obi anko ni nua ba no nso obi ntimi nka se oba ma ne kosi na no ya BBC boman se woni ni mienu na kan bo mu a na omo ayetare e wo boma ho no kre
Endi asase say boma o say brosanko say doma o ba bia ya asante say brosanko say boma say doma ni nyina ya asante if you say asante no a omo chichire na nanom chichire ansa na independent eba no sa asante no eda so wo ho Kwame Nkrumah eba no na abrofo no frɛ Domanum ne bono ne na hafu nyina no from West Ashanti. No my friend West Ashanti. Na we West Ashanti na we dey. Onya Ashanti. Onya Ashanti anga be western part of Ashanti. Mom de West Ashanti na ye ka se politics fuyi. Wo no mbese san din no ye se ba bia ye friend West Ashanti no. Ye twafa e de akọ Western region. Eno ne baby ani no mu a akohyehyɛ okay yes I twafa de wo ho no a ye be frɛ no West Ashanti ye frɛ no West Ashanti biom ye be frɛ no bono ahafo na ye frɛ no bono ahafo no nso no 1959 ene si ye 1959 ye frɛ no bono ahafo no ye san ka kyerɛ mo sɛ mo Ashanti na mo wo mu no eno de empepae mo da so wo mu Kwame Nkrumah asem no enti ba bia obi asom bia no ongo no onsom biem onsom wo saa emo medin ne keke ena ya sesa no se be yo administration e be easy ana be ye mre ono ka saa asem we e kire o ena wo ma aka nyina pene so se edin no de nka he na de pade o so ne ompene enko hye saa edin no bro hafo no mu na na tepa okay enti so ria e draw map no abon se tepa ko wura mu a ye kan no kura pa anga tepa no ewo tine ho ye afo ano okay ho ewom enso se ono de o mpese ye be frɛ no bono afo o pese ye be frɛ na Asante okay endi o ma aka de o mo se nya hwe wo de mo se din no masesa no a ye be wo mu ne asom Ndi womu no a omosom no a ena doma tachiman ena drobo womu kan womu ehu bomu so womu atikuo bi a efre no bronchampem na womu sa bronchampem no de womu de womu nka asante ho na goso hine eka no o se o hwe de a de oye bono ye kuro ba ko pe ena efre no bono Omo aka nyina no kasa no a na kuro no a efra no tachiman no a oye bono no oka no ena omo no kosua kasa ne bi okay ntina che se bono kasa na de eye tachiman 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 no so ba bia na wo no nya ho na wo na wo ba bia enkransa ba bia efra mo bono maso kuro kitwa bi wo ho so wo ko kura kentampo efro bono maso ho na tachiman na wo enti opoku are edio etu o mugu ya no oje eho nyina na ode ma ne ba nkransa ena ono tachiman no efiri ho esan ede nani hwe baabi ekirei ena osan ba ya obenya baabi kakra ya otie etena ye ena osan de eho kra na nya ne dia na tachi bi ena na eho na efre no tachi mamu na tachi bi na net ho nti ena ne efre no tachi mamu e ko tachi mamu okay nti ayi ono ayi no na beto ni din okay nyami ya kumfi na beto ni din tachi man na mum okotoi ena esanse na oye ohinkese na tititi no wo din no nti ena de okoto no no je no ene ne tena e ma no be ye paniwo okay ena ne tachi man no na owo no titi no de eno wo bono maso enti no wo hwe wam so a eyi bato no doma bato no nso se wam no akohye doma na se enti etoda bia bibi na esie na obi kohye obi ase etoda bia bibi na esie na wo kura wo ye ho no wo na wo be ye ohene ewo ohinkase ewo baabi enti edaso wo ho se Asante de
tete ode na omo kyekire na abrofo no eja ho no enguye abrofo no kra epre Ghana no a ene friend Ghana yi Gold Coast no prefer ahodie no na Asante e wo no fa ahodie dada injina amanfo ka se ye kyekire Ghana no na Asante enka ho kan sa echia ene se 1943 onim se ono mo fi ase se o mo ko pefa ahodie o mo fi ase etiti kuo no na United Gold Coast Convention ifri ase ewo sopon samre na Asante no o meka ho na Asante ye ne man a otene baabi nti abrofo no man na o mo buo nyina no mo frɛ we Gold Coast and Asante Gold Coast and Asante nti Gold Coast ni nyina so na ka Asante no ho until 1874 1874 na abrofo no di Asante so no na wo mo ka se efiri na kura Asante wasanka ho biom sahwinka ho biom denjiranka ho biom wo tete ni nyina na mo ka bo mu na wo fra no Gold Coast colony and this Gold Coast no na wo mo no de wo mo fa ba bi de wo mo nsa ko share krata ase se abrofo no ma wo mo ho ban emfiri Asante ho. Okay. The bond of 1844. Moko san sa krata no. Enti mo na mo hye abrofo ase. E na afi mo se afi di abrofo nko. Asante fo nko san krata bia. Wo no akwa san krata. Wo na wo dwane afiri Asante fo nsem. Okay. Enti e ba sa no na omo profo omo fa ahodie no. E na wono mo ebe ka kire Asante no a ode no ho no se mo meka ye ho ne yempa mo abrofo no na mba kan ye ho ne yempa mo abrofo no Ghana ni nyina no de ye be ne te se Britain for de no head of state no and our president no ebe ye the king yeah ebe ye Asante king na prime minister no so okay eno peneso na 1943 or the coca. If in 1943 Benina Asante ka ho ne yakon. If in 1943 Benina Asante ka ho akon yakon ebepem 57 no anya independence. Nti ada na oga se o mun kan. Okay. Share the link. I don't pay never can say share the link. Inti na you say teacher ye canning na you say is a Ghana de Asante ni nyina na ye nuan muslim for ebi ka say Dagomba for the Asante of Isrim adinti no mo kan sa yo so be hwa Gonja any Dagomba no omo eben yes enti Gonja for no de omo topeten Gonja for topeten omo antena faako omo te faako kese pa omo asase so ufiri omo so ana akọ Dagomba for any mamprusi okay na Gonja for no omo pa akontuo ene efuoye nti omo topeten ne baby a friend Ghana nyina no nti wo hwe akuapem ye amami wono ma omo ka Asante twi yibie ana omo ka twi kasa ene omo ka chirepon okay chirepon fo ni nyina ye Gonja for nti baby a be ka guan bia no ne jese ye ka Gonja baby a be ka guan ne jese Gonja no an ye ka no na ye form half for ne friend guan okay and omo ye Gonja for Matias omo no bi na tena Cape Coast omo na chichiri Cape Coast nti Cape Coast na nyamfante e Gonja for na kotena ho chichiri Cape Coast omo ye guan for ena Winiba ene Elimina ene efutu ne ewutu ena chireponfo omu nyina ye gwanfo okay kasa wo ye gwan ni so ana chese wo ye Gonja ni enti wo kasa no na ebe fra aha twidie no enti ama asasa krebi every Gonja kasa so ne nyina wo kasa Gonja fo no chi Gonja fo so kasa omo so enti konfo no chi ye Gonja ni Konfanochi obiri konfo o ejeso ka
mfire akuapem na ofire no wo ne fa na ofire no eye gonja eye gwan. Okay. Okay. Local government minister papai Dambochi okre mpotemu ho no mu nyina so sa gwan omu nyina so baya asantefo ya na obi busa se obo na chi eye akuapemini yo no ye akuapemini no okugwa na waba beduru ha no samre na asantini ho emra na ye akuapemini no asanti bia ni ho emra na oye akuapemini no na asantini ho ena otufi akuapem no de no ho bebo o sa tu ena o mbechechira asante na wa obechechire ya na wa de be ni. Okay, ncho ofri ono obefa osetu yonko eno ne bechechire asante ndi wo mu mienu na de edin asante no bae sa anya sa de na obi ate ne ba bi mampoti ne ba bi dwabenti ne ba bi this time na ye frɛ osetu ne nkrofo ano ne omote ne ye frɛ omo say ono osetu no de no kwa aman ba bi a post office Adum post office ho na ye frɛ no kwa aman ne ye frɛ say kwa aman ejina kwa mana ono dane man onje obi ase ena gaben dane man mampo dane man kwa be kwa dane man esunya dan obia dane man obia ena geographical areas no na ya mani din okay efre ha sechere kwa bre yi enti eno na na wodi nti eno nso nche se na ohene ba ko na hweso Matias adanse na netie ena no mu nyina hye denkyirase. Okay. Nti obia de ne ho na ode hye tim jekase. Na no ani tan ya na ya de tan o mo nti no o mo fa bi ka bo mu se da bi o me yanko nyi ye fa ho de. Ya o mo gi o mo fa ho de a o mo be frɛ na asante. Ye ko nyina ye be nyina o ko fo no chi ene ne sa atu. Na o mo chichire asante no. Na wo be chichire wasante a na wo be frɛ na asante a obi timi kan se o se wonya asante ni. Na konfono che ban se no free ono no ho ba ba say tu pemso say tu na koto no akwam ho na akwam no samre no aye kan na ewo nyano ase wo mu kropon no o nyano ase ne ye nsawam ene ye fa ne se nyano ase. Okay. Nasa omo no friasumnya akomfo no ya adoma aka ho omo friasumnya na omo kochechire kuro bia ye frɛ na asaman kese ne man kese ebize asare ne man kese ono friasumnya no okoye no kuro kochechire ye no ya asaman kese na ode asaman kese no je nkuro ho nyina na otu ode ne kuro pon no oyi asaman kese no efiri so no ode ba nsawam nyano ase ndina akom ebeye ni kropon beye nyano ase ya ben nsawam. Okay. Ndi samre no aye ka se ena ayifo achemfo ene akomfo kokon ye 1730 ena omo pamo akomfo ye ena omo ko ba bia omo wo sesi Volta na chi ho. Okay. To mo ko na asase na mo tiso na ayi achimfo no e5 Sumpa FM to mo no fae no na ayi ba bia frɛ ho akuapem yi na ayi for gwanfo na o no mo so no mo ka ayi akwamfo no ho na isan se akwamuna bedi achimfo nsem nti no wo no mo de ohina na o efrɛ no for penny na odi ni nua kuma for kuma kotena akoma okotena ayi akuapem ho. Okay. Enjina jese ho nyina sa ba ya achemfo na 1742 osande ne opokuware ekokonji ho nyina no de ka asante ho na achim ndi ba bia na wo akwaji akwam de account de ho nso ma baje wo e de ma be kan de ho akwam no account ho no nso abeka me ho. Okay. Enjino by extension no asante no kofa ba bia ndi achimfo sore a enne wo mtimi ka achia history se wo mo nka anhya asante aseda enso 1831 ena abrofo ne asante sign treaty Maclean treaty se ehye no efiri na kura asante o mepem ba bia pra
ɛwɔ no na wɔn nso deɛ mɛpem baabi apra wɔ no ɛna mu akyem enya ne fa ahodie ɛna ayi mfante ne nkran ne ho anyina na ka asante ho wɔn nso nya wɔn fa ahodie 1831 treaty friend of McLean Treaty and a jai woman and nunti and I say asante enchapra yes can be busa say adentini say asante enchapra ucha obewu ana bi ehye yesi agisi ye twadwan bi ya paye dwan de ye ko brekum no ye twa mo yesi muduru tano so no ba bia nsukasi ya da bia no du ha ohine udu ha adenti ade wo ntwa de ne besi teacher yes onipa tuntum bia no de oje sunsum mu niamadi esan age honam mu niamadi nti mahu se social media no semra ohene etwa tano nsuo no esuo tano no yese cars ni bia na edi akiri ebi nya accident ebi baako kobo baako to ema na hina miezi we dey say amanfo de program say dey we dey accident na ba we na manfa spiritual ne ma bia program ka se santehine ntwapra kasakwa e kire se santehine ma on crosso ana ma o mefa nsase na wo pra na gya no enka ne de ho nano a ohene ekwa achimi okwa achimi so obekaya eye ochihene ebodwa oto nsafre yewura ma okobie yesi yewura eyi apaye oduru pra na no omu yi apaye etwa dwan be 50 ana ye ya sana wetimi etwa esukasi bia ohene bia otwa sukasi a otwa enye sante na nko na sa mmer mini dwan amende se na eso obo a ho so onim okay ohikesi bia ohikesi be nti no sa ayi asantini ntwapra no enye no kre enye no kre kire se eye kasakwa keke kire se ehie no da prem because of that treaty now mo sign you know 1831 asantini ntwapra eye de na 1831 1860s 1826 okokun okatamazo of a plane and as of a day na samre na plane ho nti untwapra were wa konkre no kre teacher die ko school na ma very interesting pa na teacher yenu anomo emfante ene seshi omo soso omo kansante ho omu nyina obi ni Ghana ha on kansante ho da abrofo na bet wa omo firi ho enji obroni ba wa ofiri ho asante de ono onti ase onti ade onim de efra ni treaty e de ni ma ne se yenua ni ene afa na kan ya ho a kan ya ho a osom sikadwa eno na yenim enji sa broni ba no ba wa ofiri ho a mpempi no asante efa ne se besi ne nyina one o kan asante okay ba bi no a eye omo ko kra asante jemu kra no eye ba bi a pra no echemu eye achim no achim mfante asen chifo denchira na kodi abrofo no okay ndi 1831 no ena ede duasi so se ho enka asante ho na mom bono ne na hafo de bibia sansi okay bibia sansi treaty bia ma bi no de edaso ho na wo no ena emu kakra bi sore ano mate atua eno ye atiate eno ye de atiate wate atua enkire se onka ho okay eye tua no wate na tua no wate obi fufuro ba obeba ana ye ne nya kasa kire ti se de nana gosuma hene kase obune no kotana se no bekwa se masaba sumpa ono ampene a okwa fufuro ba ebi omune ne ka obesa aba enti bi ho no mo a sa okay eno nso nkire se se asase adoma no te so no nyina ye sande ina asase sase adoma te so ebi se ni nyina ka asante ma ho
ni nyina ka Asantema ho na broni se me de ohene ko Seychelles enti wo hwe so wo hwe so no e na broni ko ye e na o ko no ansa na wo be ko no wo se 1935 masade mo ade ama na de ne de na oji free ne nsam no sade na ade ama no na ye ho ade okay na wa wo ye ka se be hwe so akire no na ade okay na de na Asante ntimi anko enuru sirim ade na omo ho den chen Asante ana bi enye ekono bi o ho no anya ntokwa wo bi o akasa kire wa wo ba se mabeka ho ebi o ho no a wo ye yure kire na wo ye nji na se ye bo na ye de wo kan eze wo mo o ya stubborn o ya so de engineer friend say ebi o ho no a ye diplomacy ene ye de o mbeka ho okay obi o ho so a ye kon ene ye de no beka ho obi o ho so a ye bibi foforo ene ono ampo ne sori ye ene o se mabeka ho na esiremu a wo kan no mo nyina beka ho esiremu no gonja Osandeyene osekwadwo ene opokuare ene de beka ho omo kokko na Osandeyene osebonsu ono so de coast fo no nyina beka ho ene Osandeyene osekwadwo ono so de esiremu fa baabi enso ebeka ho enti no mu nyina sana obroni ba na de no mu nyina ka ho enti 1844 a year a friend is a Berlin Conference of 1844 ena de ayibi ba se abrofo no enche mfa ena ma France fo no e fa bonduku ho no e ma English fo no so fa e be fa asia ena French fo no fa isrim ho nyina aka o mo de Burkina ho nyina e ka o de anya sa de a mo nyina e ka Asantema e ma we be de Dagbon Kotoko Dagbon de Kotoko edu nti de ma Asantefo ne Dagomba fo bo na na Dagomba Kotoko no Asantefo no edin Dagbon no ye hunu ka ene ka na se anwan Kotoko ena Asantefo ka na se anwan Kotoko enam Dagbon na no muntimi nkanje no ndi Dagbon no Asantefo ka na anwan Kotoko na ntwia kakra from anwan na ntwie no okay